vi, dragi policajci, me budete zaštitili. A nismo ti mi tjelohranitelji. Dobro si ti to rekla. Slušaj, nazov nas ako opet vidiš. Cinkaroš! Policajci su u pravu, treba mi tjelohranitelj. Gospod Lještić! Manijak me proganja, treba mi tjelohranitelj. Nisam uzalud u mornarici je bija peterostruka zlatna klišta. Da me vidi, bižat će glavom bez obzira. Nije ti mali gnjavator. U parku? U dućanu? Kako izgleda? Jel ga ima komad? Evo ga, to je on. Da mi te Cinkaroša! Biži spužba, babe! Nostaj Simon smrti sa sobom! Aj, to je to. Moram iz grada dok si ne nađem tjelohranitelja. Tjelohranitelja, a možda ti ja mogu pomoći? Ne razumijete, gospon. Treba mi zaštita od najstrašnijeg tipa u gradu. Ovo je on. Ne izgleda neki opasan. Ja sam ga cinkal i on sad mene hoće zadaviti sa svojim đavolskim rukama. Nadam se da nisu prljave. Ne valja, ima ovdje previše svjedoka. Slušaj mali, ja bi ti mogao biti tjelohranitelj. Evo ti moja vizitka. Pa, odgovara mi. Dobil si posel, već se osjećam sigurnije, kaj sad? Ma slušaj, manjak bi ti mogao biti bilo di. Možda si prerušija. Možda je onaj starac tamo, ili ova beba. Ili ovaj kamenčić, ili ovaj štap, ili ovaj račun iz dućana za lažne brkove. Ma šta, to je moje. O, tjelohranitelju, moje tijelo je u tvojim rukama. I kaj bumo sad? Mogli bi na neku mirnu lokaciju gdje je tiho, gdje je mir, gdje nema nikoga, iza smetlišta ili u neku ulicu tamo neku. Mogli bi kod mene doma i ugasiti sva svetla. To, da. Tako neće niko čuda da te se davi, da te se štiti. Samo dođi tamo. Da, odlično. Ali prvo moram nekaj obaviti. Dobro, ali neka bude brzo. Pa i zovu me brzi. Da vidimo, papirnati ubrusi. Na ovom piše najbolji ubrusi ikad, na ovom piše najbolji ubrusi u gradu. U gradu ikad. U gradu ikad. Kaj ti kažeš, tjelohranitelj? A jesi izabra više? Uzmi bilo koji, požuri se.